Kicengsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara to ana fans tami la penpini nani tumfan la so video long nang kitan ponji la bangki Amrit Brikshya Andolon kosan se photo ka upload ning sima la so process nali tumfan nang than pachini ponik po la pen la son update mat la son video nali tum kilang long versi fan la so YouTube channel la bangki nali tum subscribe ikon la pen latest update kilong versi fan bell arjan thegoi hodas tami nali tum ber ponik dia non tani non pathek pen koson si Amrit Brikshya Andolon a app salong photo ka upload poning sima la so process pa nali tumpan nang piklang ponik po kicheng sinali tum dak thek pon long ik po la Amrit Brikshya Andolon la so apps ba nali tum Play Store kali pulte nili video description along pas tami nali tum download ponik me la pen la so apps ing pulo pulo tangte nali tum screen along la son dak interface thek pon long ik po nali tum so apps pen le nali tum upload tami chok kali pulte nali tum Google Chrome long dampen Amrit Brikshya Andolon penali tum tok dam igon lalu pulte nali tum hodak pen tami upload pon ik melo ka upload ning ji a process nili non nali tum panang than pachini pon ik po kicheng sin nali tum a mobile screen along son arjonan jiklang ik po la pen dak pen hini option nali tum long pon ik ji home la pen login po option long ik ji kicheng sin nali tum la login arjan theglongi la sodim nalitum berpon nangpo la pen kicheng si nalitum dakpen login pon nangpo la login podim nalitum berigun login along berpon igdet benefit nalitum dak login form pu thek pon long exila son interface dak nalitum thek pon long ikpo la pen kicheng si la bangke nalitum dak enter registered mobile number la pen OTP ba nalitum la sodim fill up nangpo nilia process bana than pachini ponik po OTP fill up pon igdet nalitum dak number doi captcha la so captcha bang enter captcha podim ber igna po la pen login nang po kicheng sin nalitum dak mobile number fill up nang po la pen la get OTP podim ber nang po OTP nalitum kicheng hot registration dan a mobile number long OTP le ik po la so OTP bana nalitum la enter registration number OTP la so dim ber nang po la pen puthot la captcha bang ber nang po captcha ber de pen fit login pon nang po ni lista me prabjin pen dak login pon ik po la pen aprang a process na peklang pon ik po nilista me dak mobile number la pen OTP stame nili ber pon ik elo la pen captcha stame fill up pon ik elo nali tum jong se OTP ber pen captcha ta fill up pon ik elo pulte nali tum puthot la login puar jan doje la sodim nali tum ber nang po login long ber pon ik det pen fit nali tum dak thek pon long ik po nali tum dak details category nali tum copy ma kipi don la pen nali tum amen mobile number address dak na cheklang ik po la pen nali tum thek pon long exi puthot dak do thulang nali tum la home la pen plan list setting nali tum dak thom option long pon exi non high option long mangdam de pin pen koson se photo ka uploading zima la so process dak lang polona nali tum da hini option long pon exi ke chengsi nali tum upload photo la pen delete photo long pon exi nali tum non photo upload ji afan upload photo along ber pon ignang po upload photo long ber pon igdet pen finally tum puthot da arjan thek pon thulong lang matla son interface nang lang exi upload plan select plan nali tum dak select pon nang po ke chengsi copy thing pisi nali tum ke e madak agru azar la son dak do nali tum thing pi men chong wai pon igden non nili non nili nali tum pan da example ni nili la tita chopa thing pisi nili dak select pon lo la pen nali tum kau thai tang photo avi pulo tang te nalitum dak pen le direct non ki pen non uthai fit me capture fit me nalitum la open camera dim ber ikon dalo pulte nalitum direct camera option wang ikpo la pen nalitum uthai fit melo la pen upload fit melo kali pulte nalitum kau thai tang sidu pulte la open gallery along nalitum ber inang po open gallery long ber pon edit pen da gallery along nalitum photo da tag pon long exit ko sodim nalitum photo doma halo so photo ba nalitum dak pen ingos chong wai pon inang po la pen ni lista me dak photo ba ni chong wai pon ik elo la pen dak asap so dak cropping option long exit la cropping ba nalitum exact le cropping ikon la penalitum la crop option teknologi la ponat la dak berpon ikon crop along berpon igdet pena fit puthot dak photo banan chiklang ikpo la pen photo nang klang igdet pena fit nalitum
upload po option theklong ji la upload along berpon ignang po la upload long berpon igde pena feed loading pon ikpo sapso la so loading manani tum hong ik chena po tema photo la bangke mb ong cheta thek la pen kom cheta thek la so pot si da apor ba sapso nang ik cheji la sinani tum la bangke chong hong ik chet nang po la pen la so video nani tum kan ma share on share go kar bing long ras tami pala ik nang la pen pachini ik nang la pen la sonsona video ke lang long verje fa nani tum la so youtube channel la bang tini ni pin pen nani tum subscribe go tang te non nili la photo ka upload ahot an bang nili video bang paching ton ki kopo la pen nalitum dak thek pon long ikpo che uploaded pen feed nalitum dak thek long ji image has been uploaded successfully your plan id nalitum dak id number la bangke nalitum che thek long ikpo la pen puthot selal grow batum la pen kaprek a department atum hini ki thom upload nang ji pusi kipu la pen puthot dak kicheng si a photo upload ik der la pulte nalitum la first ka upload a photo id la ba nalitum tok don ek der nan kalite nalitum screenshot en ek der nan la pen puthot nalitum go to dashboard pu thek long ji la sodim ber ignang po go to dashboard long ber pon ek det pen same process lo nalitum puthot ka upload ji fa nalitum la upload photo pu thek long ji la sodim ber thunang po la pen same process ko so gallery long nalitum ka upload of ka photo ki bima la so gallery long penalitum chongwai pon thu ikon la pen puthot nalitum same process upload ikon la pen nalitum la son thak thak puthot upload na nalitum kan ma upload tang la so image id banalitum tokdon ik denon kalte screenshot and pon ik denon la pen la uploaded pen feed do certificate long ik nalitum la so certificate koson se download nang jima la bangke moni next process on nang than pachini pon ikpo jong se nalitum la photo jong se upload hek thepul nili phana homri gon nilistami kion an bangke nang cherap dunik po la pena so video nalitum share pon ikta kar biang long rat tami pala iknang pachini iknang asipinia video long bang la anleng ton pon iknang la sidumi thak me adu kavi karbitish 2.0 youtube channel long kelang aradu anafans tami nilhin pen kardom to change your